سلاف و ریس تماشاوان هیجا ام د برنامه کردی هین دبم دا دی سال پیش بری ونم بله تماشاوان هیجا د درس بوری دا ام لسر قرطافین کردی سکنی بون لسر پیوکین کردی ما سه چار قرطاف ام سر واسکنی بون ام ایروجی ج مجارا قرطافان دوام بکن حوالی مجی پیش بری منن هیویا منن هم جب خیرات نوالنم ساخره چاوانم باشن باشم سر چاوی من ملاوافا بله مگو چه مگو ام سر قرطافین کردی ام بسکنن ام دیسا سر ناوی خو بنویسن قرطافین کردی بله مگو تو قرطاف اک ام دیسا بنویسن قرطاف اک بله ما چهار پنج جوره قرطافان ما دیده بون در درس بوری ده اما ایروجی لسر جرا پیشی قرطافین گازی کرنی ما در درس بوری ده هنکی هم سر سکنی بون بل گل کم کرتیل سر سکنین اما ایرو لوی داره دوام بکنم هنکی دیجی لسر بسکنن بله ما گو د کردی ده سه قرطافین گازی کرنی هنایی وقتی که هم بانگی گیت کن ام گازی کی دکن ام سه شکلا ام بانگ دکن یا پیشی او یا او جبو یکی و جپیو نیر را مثلا بجین چه مگو وا شوانو وا شوانو الفيدري وا پیوا گازی کرنیا یعنی ترکی بجین سسلن ما ünlemi anji edatı الفيدري اوجي قرطافه يعني جبوي كو شفان زلامه ان بيجن وا شفانو اغلب جي شفانو هي شفاني برنينه لورا اغلب الشفاني مزلامه نا ميرن جبرويكي ام بيجن يعني وا شفاني بر نايب كرانين نوي يا جن بيجن وا هوزانو هوزانو الفيدري او ليساج بركو زلامه انجي بيجن طنبورفانو طنبورفانو انجي وحكيمو استرانا حكيمو هنا حكيمه سرحدي وحكيمه سرحدي بلي كلامك وما مستيو وما بلي اوش كده وما مستيو اوش كده بلي ما قلتش جبوي زلاما جبوي ميرا ام بيفا ام قرطافه او بكارتينن دوفره اي هيا اي جي ماگوش بوي بيفن مي جبوي جنانجي ام كارتينن ام بيجن چه بيريفاني بيريفاني دلجوي ام زانن كوچيا جنا كچكنا يعني جن بيجن هفالي بس هفال بيفكا جبركو هفال اغلب انسان چه دبن دجوري هنا يعني منا بيجن هفال بيفا هفال نيرا ان ميا هم نير شده هم ميشه نه مثلا بيجن اف هفالي منا ام جفيدري الفيدري جداتيك هيا او مزانكو او جنا قلتلكم اقول هفال نا استغفر الله قلتلكم اقول هفالي منا اف زلامه قلتلكم بهفالا منا اف جنا يعني هفال هم مي هم نير شده به لي دغازي كرني ده د قرطافه ده قرطافه غازي كرني يا مي ايه كما جوا هفالي هم زانكو اف جنا فيفا كم وهفالي وغزالي يعني جيت بيجين شد دلالي استرانات دلالي هي بلكي ود بيستيا تري الشفان استرانك خدت بين الكولاني باجاري اوروبا الكتشا كل راساتم بس بخدي دقريا بدل قرمي بيرجي ما هاد خويا ابو الشارع سري خد دقريا مگو دلالي شيرين هفالي بخدي بمالي مثلا دلالي هفالي شيرين بخدي بمالي تحميه ده ايه هيا جبركو جنا بيفا كميه جبرويكي هر ايه بكار اني ما مستهم بيفان درجه استران هي بريوانه تاسن تهد بيجي خزال اشيشان بيجي هري مش بشي جواما
ما توب كر ما داودن بله يعني كارن قالك بيبي وكبينا هنا شبوي مثلا بيجن شيء واقع تشكي يعني ام نابجن واقع تشكو يعني جبركو بيبي كمي يعني استرلا كمان ديجي هي بتشد بلو كريفو لي كريفي يعني زلام دبيجي لي كريفي كتشك جد بيجي لو كريفو نا شبوي غازي كرني يا زلاما او يا جناجي اي بل ما كو ايديا يك ديجي هيا ان بيجن انو انجي جرك جار دكفي نو تندميني افجي جبوي ي براني جبوي ي برجمار دي بكارانين جبركو ام تشاب يعني برجماري ده تشد بكو جنجي هبن ميرجي هبن يعني بيفين نيرو مي تبلي هبن ايدي باغلبا يكو تبلي هف يا نير ديب كاراني حيوان نير جدته وانتنه يعني نير مي فرق ناقه اینو دکه هر كو براني تشيبون حمي جنجيبن لسه حيوان نير ديب كاراني مثلا بيجين شيء يعني ام بيجين بيست جن البيش امربن حمي جنجيبن اما بيجين هفال نو هون تشاوانا ام نا بيجين هفال ني هون تشاوانا بله يعني الويدري حيوان قرطافه نير ديب كاراني بله مثلا بيجن شاگرتنو و چاوانا شاگرتنو امنا بيجن شاگرتني كو جنجيبن حمي جنجيبن لسه بيبا قرطافه نير ديب كاراني بله مثلا ما قوتشي ام بيجن غوندينو غوندي نو الفيدري دكافي يعني جن بيجن سروكنو سروكنو انجين بيجن هفالنو يعني جي شاگرد نموگود بله شاگرد از بنویسم زن ویگن ادیس از بیجم شاگرد چیه؟ شاگرد امن وینن ام بیجن هن نه ام بیجن öğrenci نه öğrenci شاگرد öğrenci بله يعني كو برانه چه بو جن ومير فرق ناكه الا بيوا قرطافه نير دي بكاراني بله هون خوازن جبوی وی تشکی بیجن میناکی که آنجی تشکی بیجن پرسکی بکن هیسان بله ام درباس بود ام بیجن قرطافین پرجماری قرطافین پرجماری هم افنن نویسی است خوازم جه هلبست کلاسیک زمیناکی که بدم لسر قرطافه یا گازی کرنی ملاج زیری دبیجه هلبست اکودا دبی خلق نو اللي ممكن شيرتي او ديلبرا زيرين كمر او ديلبرا زيرين كمر من دي دحالي غفلتي من دي دحالي غفلتي هالدرجة برجي والقمر وك قمر بل فيدري قلت يا قلت يا خلق نو يعني جبوي قل قلت يا خلق نو لمن كن شيرتي يعني جبوي هركزي قلت يا بيفا يعني قرطافة نير بكارانيا لمن كن شيرتي شيرت نصيحات وكدي بيبنا هون نزان هاي فيدري او كمر امزانه باريش بيجن كمر دبيجن قمر هيا قمر جي بنويسن قمر كردي دجي برناي بكارانين لي ده البس كلاسيك ده قالك جارتي بكارانين بتركين بيجن اي بعربي قمر مه يعني جي هيف هيف جي تقولن هيف ومه هم كار بيجن كردين اللي قمر بعربيه قمر بلي خفلت شي ما مستي غفلت يعني حالة غافل بوني ده أجيب تشكي شخوج نور أبويا ويشكلي قلتي بلي ما قلت شيء ما قلت قرطافة
پرژماره قرتافین پرژماره چنه افجی پیوان لیکران آنجی ام بیجن ناوان پردک یعنی ام جوا قرتافات زانن کو او پیو پرن پرژمارن زیدنه یعنی نیک وقت چه مثلا بیجن از 4 سالان للجزيرة مام بله معناها في چیه؟ Ben 4 yıl Cizre'de Cizre'de kaldım. Mam ma Kalmak. اوی دیما یعنی نه ازمام نمیه الفدری ما قرتافا چیه یا کسانه یا شخصیه کم یعنی یا منه نه یعنی ازمام يعني امش في ميزانن كو شخصيه كما لا تكون قلت معنا ما او ماي توي مان او لا بلي ما قلت از 4 سالان الجزيره مام الفيدري كي جان قرتافا برجماري هي الكودري هي سالان لا 4 سالان 4 سالان امش في اني زانن كو نيكه يعني جيكي زيدتره برجماره ايدي جرك جارا از في بيجم د ام بيجن د بيفي ده تشتغاليه ده يعني وقتكو ام ننفيسن ام نابيجن مثلا نابيجن اس 4 سالان للجزيره 4 سالال الجزيره ما يعني ام زود بيجن او ند كفي ني قالك جرا ناي تلفظ كرن جار جارا نفيسه دجي ناي تلفظ كرن يعني ناي نفيسان نفيسه دجي جانات كفي لي راستياوي افا يعني قرتافا برجماريه كردي ده چيه ان ایدی اف جار تجدا يعني جدا دبي تاني أنا ما وسته بله أنا إدي تجدا كرن تجدا بون جانا لهردم يعني أو آن پرجماری نشان داده يعني ياكو پرجماری نشان داده أنا هر آن بلكي پرجماری نشان نده ما قلت لبلي أم پرجمار قرتافا كردي أم وقت تركي نافكر يعني مثلا Türkiye bejin çe bejin arkadaşlar geldi mesela bejin çe arkadaşlar geldi ne mesela gotiye çe gotiye arkadaşlar biz binivisim arkadaşlar geldi الفيدري كون بالا خو بنيدا ليكر يعني fiil yek hicmara ne perejmara yani mkarim bir arkadaşlar geldi ki em karin bejin arkadaşlar geldiler ji. Yani her dikci ne galatin. U de pey ve arkadaş da qartafa perjmari he arkadaşlar. Ne? Yani kon bejin arkadaş geldiler çenabe galat çedbi. Lit kurdi de cudaya. Mesela bejin çe en bejin heval hatin. Lvedri meheval meyek hicmar nişanda leme leker پرانکر یعنی جارا تام زدته ترکیه هیا ویدر ما گوشه هاتن ام گفته کو هات یعنی ان تو نبانا ما گفت من هوال هات یکی تنی بو نولو لی پشتی کو ما گو هوال هاتن ام جوین نیه نه ام فهم دکن کو اف هوال نیکی تنیه گلک هوال yani ama kategori bin havalan hatin yani الفيدري ام اني ناين نسر هوال ام تين ليكر بله يعني ليكر پرهرجماريا كرده نشان داده كرده چه بو كرده ام بيجن özne بله وافدر فهم كل باش يعني اف جداتيه ك مهمه اف لازمه ام السر ام في باس دانبن مثلا بيجن شيء اي قلي كردان اي قلي كردان بله كي قلتي اي قلي كردان بدوي زمان سعيد نورسي سعيد كردي قلتي اي قلي كردان مقاله كخدا بفي شكل نفيسيه او مقاله بكرديه يعني الصدي صد كردي نفيسانديه دستبيك هذا قلتي اي قلي كردان يعني الفيدري بانجي كردان كريه وجواره نصيحات كرنا الفيدري امزانن كو جبوي پرجماری یعنی نجی کی کردره تنها گوتیش همی کرداره گوتیش برای کی گوتیه ای گلی کردان بدر هاتیه سر چه هاتیه سر ناف آنجی ناف دیر وقت ترکید بجن اسمه gelmiş. Yani بدر هاتیه سر لیکر فیله
فيدري هاتي سر ناف تيجو هاتنجي يعني يعني أري مثل فيدري بو آن برنجي آن هات بله كرده يعني جن بيجن چه أن بيجن ين باش ين باش بنقينا بله از هناك ايش فيالي جيب بم سكريكتوني بله بگو ین باش الویدری ام کارم بیجن ناوا نشان دادی یعنی ام جوی زانن کو یه باش چندن نه یکی تنیه نه مثلا یه باش بنقینه کو مگودن یه باش بلکی یک بانه مگودی ین ما پرانه کرده بله یعنی الویدری تشتی باش چنه اموا زیاده دکن پرانه دکن نقاندن چیه بنقینه نقاندن seçmek نقاندن seçmek. Yani naqandın jî têgotin, hilbijartin jî têgotin. Ev her du jî bi manaya tirkî seçmek. Yani jên bêjin çi hevalên me elema me nanivîsî. Şil bûye. Hevalên me. Belê, vê dirê dîsa em ji vê zanin ku piranê ne weye? Em zanin ku pirejmare gerekin. Ev jî bêjin ravek yani jî tamlama. Ravek tamlama Tirkî. Ravek jî dibêjin, terkîb jî dibêjin. Yani hatiye terkîbê. Em zanin ku heval gelek hevalin ne ikitine. Ku yek bana me gotana hevalê me an jî hevala me. Lêjber ku pirin me gotiye hevalên ew nê piranê nîşan dide. Belê. Yekedî, mînakekedî. Mesela bêjin çi? Min sêv xwarin. Belê. Li vê derê jî hatiye ser çi? Hatiye ser lêkerê. Lê belê ev pirane ne ya xwarinê ya sêva ye. Ne ye? Yani em nabêjin min sêvan xwar, em bêjin çi? Min sêv xwarin. Yani li vê derê min şexsekî tenê. Yani li gor Tirkiyeyan bifikirin gelekî xelet çêdibîne. Yani Tirkçe nabêjin ben elma yediler. Anjî ben elma yedik. Ne? Çünkü غلط شد نه لیش برکم معلومه زمان جهف جدانه ام بیشین شکلی و ام بیش شکرنی و جهف جدانه کردی ده اف خوارن یعنی پرانه یا سبب خویا یعنی یا برسر سبب چی بو برسر یعنی جی برسر چی بو برسر نسنه یعنی اف قرطافه پرانه اصلی خوا عیده چیه عیده سببه یه نسنه یه برسریه نه کو لیکر آنجی کرده زیده نینن و دریا زیده چیه؟ سیون نسنه بری یعنی اف جدادیه که دیسا مهمه گلک جارا هنا کوالی مجبر کو وقف ترکید فکرن مثلا دبیجی من سیوان خوار يعني اف غلط کردی ده ام ویرنگی نابیشن سیوان خوار دیل ام بیجی من سیف خوارن يعني پرانه سیون کو یک بانه میگوت بانه چه من سیف خوار آنجی من سیفک خوار خوار يعني نخوارن من سیفک خوارن جی چه نابی من سیفک خوار آنجی من سیف خوارن وكيدي ان بيجن مثلا دي ساو كافي ميناكو كافي وي افبرو وشاندن وشاندن دیسا وشاندن نه پرانه یا پرانه چیه برونه برو چیه برو چیه برو برو نه بیستیم نه برو ان بیجن پالاموت ترکی پالاموت آنون ترکیه جنزان پالاموت زنش پالاموت چی نوجی برونه اسکارم او فیلمی که انیماسیون هبو کارتون هبو ترکی بیجن بوز دوی دماغش های دماغش تبیره تید بدره ده او سعورك هي دوامي بيت شكي كثير تديت يا حسن sana برو هوا حسن زانش وان حسن قنديه وكمان Leyl medim pelut. شو
Lehli medim pelut. پلوتون بجین Param جره در کدی biraz پشتی da بسر şey. تکانه شونه پلوت ایدی خود هم بلیج نکن کو بیم پلاموت امی من تو وقت تکایه کی جدا کنه پلوت ارید بجنه ویره برو یک دی مثلا بجین چه تا او دیتن تا او دیتن yani الفيدر ديسا كرده يكي تنيا تو يعني يك او ديتن شوفي ان امزانن كو الفيدر او نيكي تنيا جلكن كو شخصك بانا مثلا احمد بانا ما يقول انت او ديت يعني انت احمد ديت الفيدر جبركو جلكن ان بجين انت او ديتن yani onları gördün mü ne او ne onu gördün mü onları yani الفيدر ديسا اف ان برانيا او يعني يا برسري كارم بيجن بليش في درين تشيك من ببرسن هي جي قرطافة براني دكردي ده ام قرطافة براني في شكلي بكار دينن يعني آية تاني ما جو أنا اللي جانا آد كوي جانا تي جوهرتن جانا تي سر ليكري جانا تي سر برسري في رنجي ام بكار دينن ده درسة بيدا إن شاء الله أمير سر قرطافة يعني جي قرطافة نيني يعني بتركي بيجين أول بسلوك كي أمير سروي بسكنن نكي هنجي لسروي بسكنن بلا سبارتك أو بين سبارتك Konuşma. سبارتك Alıştırma. ödev Ödev. بله سبارتك ödev بله أمي الدرس وريده سبارتك يجوا ببرسن تمام بله مجهنا داوية Spartak yemeçiye. سبارتك يا قرطافة نيني نيني أجي قرطافة نينينا لسروي هناكي بشغلن برسكون ممكن هي نعم بله تماشاوانه هجا ایروجی ام گهانه داویا کردی هندبم درس ورده ان شاء الله امدیسا لسر قرطافين كردي بسكنن بلكي زيادة سر قرطافين نيني بسكنن حتى برنامج كدي بمينن خير وخشيه ده بخاطري